family, James and Michelle David and family, thanksgiving and petition, Dioscoro and Tita Nunez, speedy recovery, Milagros Gregorio, Felipe Roque, special intention, Jen Celestial, birthday thanksgiving, Maria Cecilia Gonzalez, healing, Melvin Gadi, at para karing kaladwa, Dadi Leoterio Belen and Benjamin Bustos, Dr. Amando Garcia Sr., Regalado Sr. and Regalado Jr. Balboa, Maynard Sitson, Felix Berto Tiangco, Jesus Tiangco, Diogracias Tiangco, Leora Tiangco, Attorney Rodolfo Sigua Sr., Romeo Luge, Benita Abelardo, Medi Velez, Arturo Umali, Fabian Camaya, Dolores Camaya, Lourdes Macapagal, Nestor Camaya, Alfredo Camaya, Emilio Cortes, Redentor Maniti, Rogelio Camaya Sr., Romeo Pamintuan, Father Leobardo Montoya, Isidro Buan, Alfonso Miranda, Hilario Salvador, Ursulina Salvador, Maria Divina Gracia Garcia, Noel Cabrera, and Luis Manlapas Mercado. Karena palayan karena samba, karena palayan manalangin na, paling Ginoo para paksan nito kaya. Karena palayan karena samba, karena palayan manalangin na, paling Ginoo para paksan nito kaya. Karasamba kuryanin Ginoo, lumapit na sumungal pantayan, hindi ng Diyos ayupaya, mapisan neto na. Tara na balayan, tara na samba, tara na balayan, manalangin na, palaning Ginoo para isan neto kaya. Gilagyan ni Pampaning anak, ang paning banal ay Espiritu. Amen. Ingeno mantabeya ke kayo. At keka ang timurin, Maya payabak po ke kongan. maya payabak po. Ngayon nga daw ngay ti pagmasisyantaya, ingka piyesta ng Santo Tomas Apostol.
at mitagon niyang primero biyernes ni bulan ng Hulyo bilang devotos at devotos na ni Sagradong Puso ng Jesus, manyatang pakalulu kang Jesus, pakaluma na katasyan ng sikanan, kingke katambye bilang meto nga Kristiyano. Si Siyantala rin kay katang kasalanan, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryos. Ikang ginawang batong pamuntok kang Jesucristo, Geno pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang kay kaming Geno at kay kaming Diyos, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mamali karingalang kasalanan, Geno pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos amay payan totoo pakaluluwa na katamo, kim pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, kim biye alang angga. Amen. Digay kin Diyos kin kakatas-katasan, At king yatu kapayapan karing taong maya papilubluban. Puryanda ka, parangalanda ka, sasambanda ka, paligayanda ka, pasalamatan da ka, paulining maulamong ligaya. Ganong Diyos arining banwa, Diyos ipang mayupaya, gana nakabuktong Jesucristo, ganong Diyos, Cordero Diyos, anak ng ipa. Ika milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Ika milalako king kasalanan ng yato, tanggapan mo yung dalangin mi. Ika makaluklok wanan ng ipa, pakaluluan mo kami. Likabot kasantusan, kabukod Gino, kabot kakatas-katasan Jesucristo, kakamning banal Espiritu, kiligay ng Diyos ipa. Amen. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kabang parangalan miya ito mas ay apostol. Bustan mong paratiming atakman isaw, dengkeyang panalangin. Bikabyeke sana nga lang angga, kapamilataning pamaniwala bikang Jesus, at tinggap ng Tomas bilang Gino, ang mabibiyat mag-ari kambemo, ning banal Espiritu, manggaman kay ngalang angga. Amen. Pamamasang ibat, kinsulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Kapatad, na kayo daywa na taong ibat kingaliwang belen, nune kabalenda kayo, ding pinili nin Diyos at kabilang kayo king pamilya na. Mitalakad kayo naman, baborang pundasyon ding apostol at ding propeto. Imbatong pamuntok yapi ni Kristo Jesus mismo, at king kapamilatana, miyugne-ugne imbalanda kening edipisyo, at maging templo yang banal. Uli na mo rin ning ke kayong pangayagom keya, ikayo man kambeda ring aliwa, maging metong kayong tuknanganin Diyos, king kapamilatan ning Espiritu. Amano ning Ginoo, Salamat king Dios. ing pakibata mo po, gumala ko king mabilugayato, at panaralye ing maya pabalita, Gumala ko king mabilugayato, at panaralye ing maya pabalita. ikayong sablang bansa, ing Ginoo puryanyesa, puryanye ikayong sablang tao, ketiking yato. Gumala ko king mabilugayato, at panaralye ing maya pabalita. Uling maragul ing lugod na kay katamungan, at ing kayang katapatan, manatili king kapilan paman. Gumala ko king mabilugayato, at panaralye ing maya pabalita. Hallelujah, 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 hallelujah.
Maniwala na ka, Tomas, uling ikit mo ko, mapalad daretang maniwala ka na ko, bistaman era ko ikit. Ingenu mantabeya kekayo, At keka ang timurin, pamamasang iba't king maya pabalita, agpang kang sangwan. ligaya keka o Ginoo. Ito mas, ing mayayaws kambal, ing metong karing labing adwa, alayo inyang dinatangya Yesus. Nya sinabi ra dingaliwang alagad kaya, ikit miya ing Ginoo. Nga nang may kibat Tomas, hanggang ekula akit ding bakas ding pako karing gamat na at tatakil ing taliri ko king bakas ding pako at ting gamat ko king katalindikan na eko maniwala. Pangalabas ning walungaldo, makatipon lang pasibayo ring alagad king balen at kaya bere itomas. Makakabatla rin pasbol, dapat linobya Yesus at tinalakadya busalda. Ing kapayapan manatili kay kayo, nga ng Yesus karela. At saka na sinabi kang Tomas, lawan mo la ring gamat ko at takil mekeni ing taliri mo. Dala mekeni ing gamat mo at taplusan me ing katalindikingan ko. Naka mga linlangan, maniwala na ka. May kibat siya'y Tomas, Ginoo ko at Diyos ko. Nga ng Jesus kayo, maniwala na ka, uling ikit mo ko, mapalad la retang maniwala ka na ko, bistaman era ko ikit. Kapatad, ing maya pabalita ning kekatamong sariling kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa abak po kekongan. Maya payabak po. At ning kasanting ing mensay na ning Ginoo kekatamo. At ginamit ni ing metong apostol i Santo Tomas. At burikeng mismong ishare kay kayo. Yang ikit na ning Tomas ing Ginoo tayong Kristo na ning pekibat ng Tomas. Ginoo ko at Diyos ko. Ginoo ko at Diyos ko. Nyanong pekaintindihan tayong ebanghelyo, kingumpisa nga ng Tomas, niyang belitada, king pepatilip yung Ginoo, karela, at talayo Tomas, bisang maniwala, hanggat eko atalan, ding busbus sa pipakwan da karing kayang gamat, katalindigan at betis, eko maniwala. At yan, ingamano ng Tomas, kalgurat bininyagan. Dapat pilan mo ngaldo, pepatilip kang pasibayo, ing Ginoo tayong Kristo karela, at atsune i Tomas. Nano, ing sinabi na ni Ginoo kan Tomas, Tomas, tuwang mo rin kang taliri. Oy ni, di pipakwan ka rin ka na kung gamat at bitis, talnanan mo lang.
nano ing divine providence aldinog kang Tomas, sini Claudia, arapanan ning Ginoo, kaya may kapagsalita, nune, nanitang ikit na kigino, niya sini Claudia, at nga nang sinabi, Ginuko at Diyos ko. Nanibari nagsabihan ni nga manong Ginuko at Diyos ko kang Tomas. Mumunan dili, to see and to have faith are two different things. Watang akit me, ang pagsasalpantay ko. Dapat itumas, ikit na yung Ginoo, at timong meto nga tao, mubukot meto nga tao, no na ikit na, ing kayang pangadiyos, niya nga nagsinabi, Ginuko at Diyos ko. Niya sini Claudia, uling at pangkibanala kasulatan kalgurat bininyagan, ito mas may akit ing tunay Diyos, ing gin Diyos, face to face, ulinapin ning kekatamong limited understanding nga napin ning Ginoo, nung pakit kay ipake ka, nga nakang Moises, nakamye, mateka, nga na. Nung ikit mo na ako, ikit mo niya naman ngipa. Dapat kan Tomas, ikit neng ginutay si Kristo ang timong meto nga tao, mubukod meto nga tao na tunay Diyos. Ikit ne anting meto nga tao yung tunay Diyos, kiginutay si Kristo, niya sinalpantaya, kalgurat bininyagan, sini Claudia, king arapana, ang ganang itumas. Kalgurat pininyagan, there was an inner conversion pa magbayo kim Vienna, hanggang in Vienna, agyo nang itaya, kim pa magdepend sana kang Kristo. Itam kaya bilang meto nga Kristiyano, kalgurat pininyagan, kikilalanan tayo kaya ing Ginoo, lalong-lalo na kaniting krisis na ning mismong coronavirus. Marahil to question ang tayong Ginoo. Marahil potang mila ko kaking obra. Marahil potang ala na kang apangan. Ing agad isipan mo, questionan may igelingan ng apong Ginoo. At yan, kalgurat bininyagan, makanyan maya naman ni Tomas, question ne, igelingan ng Ginoo. Dapat niyang ikit ne, kalgurat bininyagan, sinalpantaya. Nya po tagsalpantay tamo, etay questionan ingalingan ni Ginoo, imburi nagsabihan, manalangin ka, banting upayang ketang oras na ning kapagsubukan kibye, manatili kang maging tapat at malinaw keka, nakapaboren ng Ginoo, lalong-lalo na kaniting pandemya, nung itamo, manalangin tamo, nung itamo, sasalpantay tamo, nung itamo, meto niyang kapagsubukan, ing daralanan tamo, etas dapat bilalako kasalpantayanan kay Ginoo ni Kristo. Nya kalupa ng Tomas, niyang ikit na yung Ginoo, makanyang taya naman akit ng Ginoo kaniting pandemya, king iya ing bukod mong makabyelunas kaniti nung makananig sinabi na ketang bulag niyang lepitane. Naning buri mong adon ka na kung nga naketang bulag, tapos sanang magbalik kanakong panimanman. At kay ba't na nito, binalik na yung panimanmana ni tambulag ng Ginoo. Ngay tampot ang manyata king Ginoo, tas sana pong may kabaksin ne, laban kay coronavirus, banting upayang kami, maging malaya na kami kaniting virus, baking lubos makapagsalpantaya, kalupa ng Tomas, kilalana na ka, mubukod anting tao at maestro, nune anting metong at Diyos. Bendisyonan na katama ng mayupayan Diyos, talakatangan ngeni. Geno kalupa ning apostol mong Tomas, may naing kasalpantayanan mikeka, sopan mo kaysa nakabang ngaming manalangin kaya, katang pakibat,
Geno, pagkaluban mo kayong sapat akasalpantayanan keka. Ulitan tayo. Ginoo, pagkaluban mo kayong sapat akasal pantayanan keka. Para ka ring sablang Kristiyano, king lagyu mo, ing karelang kasal pantayanan, maging sapat sana ing karelang dimot akapaniwalan, at maging matapang lang talapatutu, kalupa ng Santo Tomas, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Geno, pagkaluban mo kayong sapat akasalpantayanan keka. Para king binang maragul abilang ding tao karin India, tanggapan da sana ing kasal pantayanan Kristiyano, ayag pangking tradisyon, dela nakarela ning Apostol Santo Tomas, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Geno, pagkaluban mo kayong sapat akasalpantayanan keka. Para ka ring ating pamag-alinlangan king karelang kasal pantayanan, magsayala sana king sasabyaning Ginoo, mapalad la retang maniwala kanako, bistaman eraku ikit, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Geno, pagkaluban mo kayong sapat akasalpantayanan keka. Para kekatangan, ding sabla ng miyembro ning kekatang parokyo, taimtimlasanang magsaya, potang king miso, king karelang puso papasyagdo, Ginoo ko at Diyos ko, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Geno, pagkaluban mo kayong sapat akasalpantayanan keka. Oy paming at tsubanwa, makuyat kay panlalawe, king kay kaming kasalpantayanan. Dinan mo kayong masanting nga salamin, ban akit may itang lakpas karing lilipas sa bagay-bagay, iti adwan may kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Kami ng kapilya, bingke kami daralanan, ibukod mo kapag nasan, kekalasan ang tanggapan. Pinapili katawan mo, alam ning maligaya mo. Ay nani kekang balaya, ay nikamo Ginoo. Ing paligaya ay nikamo Ginoo, ing paligaya. Manalangin tamo kapatad, manding kakwat kay kayong daon, matanggapla arapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan ni saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligay ning kiyang lagyu, king ikasaplala tamo at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, daran ming kekeng kasaywan, at ngaming manalangin, kambilan mo ring kalam apikalub mo ke kami, kabang daran mi iting sakripisyo ning kapurian, kaniting kapiesta ning apostol mong Tomas, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At keka antimurin, tasyoring pusoyo, makatas dala king Ginoo, pasalamat ta king Diyos a Ginoo tamo, karapat dapat at matulid. tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati, at no man ka rin oy pa, Diyos kay ngalang anggat lobos mayupaya, ikay ngalang anggang pastol, aparating mamantabe at liningap king kekang kawan, kapamilatan ding apostol, ngatan mo kami at parating ipaglualo,
Gewa mong pastol ning kawan, ban makirake king obra ning kekang anak, at iba't king kabilyan da karimbanwa, patnubayan da ke pangening kasalukuyan. Ulinita kambering sablang koro ring angel karimbanwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tok ng babye kapuryan keka, at ngaming sasabi, Banal, banal, banal yung Ginoo Dios sa mayupaya, mitmuing banwa ating yatu king kekang ligaya, hosana king katas katasan, mapalad yung daratang king lagyuning Ginoo, hosana king katas katasan. Tunay kapin banalo Ginoo, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana dating ngayon, aslag ning banal ay espiritu, ban para ke kami, malyalang katawan at daya ning Ginoming Hesu Kristo. Bayami daw kusang loob kimpamaylasan at kamatayan. Kinwaning tinapet pepasalamat tsakeya, pirasone, binyene karingkeyang disipulo at ngana, kwananyeti ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidaon para ke kayo. Maganyan mo naman kay bat ning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kayo. Binyaneng kalis karing kayang disipulo at ngana. Wananyeti ikongan at minumko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, daya ning mabay talanganggang tipan. Ami bubu para kekay para karisablang tao, banketa, patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Talakatangan at pasyagtayeng misteryo ng kasalpantayanan. I Kristo meteo, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datang yang pasibayo. Inyang ngening gaganakan miyo'y pa ing kamatayan at pangasubli ng mebye ning anak mo. Daran miya keka iting tinape ning bye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamat keka, pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Pakbabami naman pagamwa mo, king kamingan sanang makinabang, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan megining Santa Iglesia makalaganap king meto yato. Ban miganap yasa kilugod, kambening ke kaming Papa i Francisco, Florentino at Pasiano, ding ke kaming obispos, at ding sablang pari, diakono at religyoso. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynaw at maninayang pangasubling miye, at ding sablang meyang unabye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluwan mo kengan, gan keng karapat dapat magkamit kimbye alang angga, ban kambening nuan na beren marindo ng Diyos, kambenang San Jose keng esposo, ading sablang apostol, Santo Tomas ading sablang banal, at tinupat kimalmong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kayo, ipang mayupayang tuto, kagom ning banal Espiritu, purian dakat parangalan, mangdaman king alang angga. Amen. Ngayon kapatad, kantatay ngagnanagnan ng ipami. Ipami
at yumaman, Isang mayaring nagyong natanging yariyan mo, ipamintan inglog mo, Isu ipaniba ipamintan ilugo ingkakanan Aldo Ibiemo ke kami Aldo ngeni, amon ipatawad mo kay kami. Insalamin kita antiling patawad mi Karing mi kasala ke kami Mga emuke paisa waking tukso Nanay ikabusing Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalob ing kapayapan king panahon mi, bangki kasopaning kekang pakalulu, pratikeng mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami, kabening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Esokraistong ke kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O Ginoong Esokristo, sinabi mo karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, kapayapan ko babye ko ke kayo, emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nelawan ming kasalpantayanan, naning kekang iglesia, pamayapan may pambilugan at pagkikaburyan mo, ikang mabibiyet mag-ari, manggaman king alang-angga. Amen. Kapayapan ng Ginoo mantabeya ke kayo kapatag. At keka antimurin. Timanantala ng siping tamot biyetay kapayapan karela. Peace be with you, peace be with you. Kordero ng Diyos, Amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kay kami ing kapayapan. niyang kordero ng Diyos, niyang milalako king kasalanan ng yato, wala ding mayaws king apuna na ning kordero. Ginoo, eko karapat dapat tanggap keka, dapat ikas miya ang amano mo at kumayap na ako. Ingemeto yang pamanito Kanranan at ebikan nato Ingemetong yamuin ikaga Tula at ligaya
paindato Indermetong yamo itigana Nulat ligaya kana Inukeno ke pamunta Yening manungot chuketa Pagkaluda inge alalaga Ye alalaga Inu keno ke pamunta Yeningina manungachu eka Pagkalog daige alananga Ye alalaga Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atyu ka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguranda ka may git king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot paulina ning ngening penandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakawlanda ka, bala mo mawari at yuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Panalangin laban king lagpa maglaganap king COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit apa mangailangan mi. Aduan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamatena karing dakal na tao. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalap na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing salunan, ban makasuyo karing mesakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi Lord ang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo, retang lilingap karela. Pagkalamnan mo lang alanganggang kapainawan, detang meya ngunabye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap, ding sabla, at ban makasawop kami karetang atyu king pamangailangan. Ipaniga po mi keka, impatuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibye ampon magari kambe mo, king kametunganing banal ay Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo o magsakdal kami at magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawili ingaklis mi keka, king kakulangan mi, nunebagpus mo keng ikabos king sablang panganib, o maligayat kanunwana na Birhen. Sagradong puso ng Jesus, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami.
Patriarca San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Pablo Apostol, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Pedro Apostol, ibiyemo kay kami ingke kang kasaupan. Lukluk tapo. Balutamos ito nga primer biyernes, maliban kikekatang holy hour, by misa, make a blessing of the sick, kay bat na ning komunyon. Nya, ibalik tayo yan, uling kilob na ning pandemya, tang lockdown, ala tamong misa, nya ngeni, resyumtane, at gampanantay ngening oras sa iti. Kadwa po, apply tayang Archdiocese Shrine, iting kekatamong parokya, yung pisamba ng Apong Iru. Nya starting this coming August, yung aldo ng Apong Iru, balang Martisya, tang alas 7 na ningabak, yung kekatamong misang healing mass at aldo ng Apong Iru. Watandar kal na rin sisimba king aldo ng Apong Iru kawata pang misa itang gatpanapon tang mga alas 5:30 king starting this coming month of August. Panigobran mo po rin dokumento bang kanita may apply ang Archdiocesan Shrine at yung official patron alangaliwa no neng kekatamong maka-expose king altar na ning kekatamong pisamban. Nya sana po mga dita mo banting upayang ding eganaganang dokumento irasla at apay-approve tayo within a year at o 2 years ing pisamban maging Archdiocesan Shrine. Nya pamalitaya po starting August o Tuesday of the week of the month aldoneng Apong Iru pamalitaya aldoneng Apong Iru ing Martis ken king kekatamong parokya. Katlo po dingaliwa kekatamo borida ring papakinabang magwantisla. Delikado po nung magwantisla ring EMDC, huling papakat ing Corobius king wantis. At nung ikabit de kindila o king kaine, makatsa, nya masanting na itang gamat, bayo la papakinabang, maglinis la ketang karelang alcohol, at mas malinis la mas ketang makagwantis la ding EMTC. Nya sana po mimingat tamo, mingat mangati, at nung magsilbi balang ding organisasyon istungal doda dapat pakikwanan dag simba kilog na ning pabulan misan lamo makasimba maragol neman ni pisamban tamay distancing at tune nyaring ganaganang organization EMDC ding Ladies of Charity ding apostolado ning panalangin ding Holy Face ding Sons and Daughters at ding ganaganang organization tang monthly General Mass and Communion pakikwanan nyo ng simba mga di mas makabuklat na yung kekatang pisamban niya dapat lunguptanan niyang makasaray pisamban tamo at nakatangkawang makinabang. Ngayon pong makabuklat na at least once a week simba tamo batang tanggap king kakamal-kamalan akatawan at dayana ng Ginotang Kristo. Talakat tapong yan. Manalangin tamo
o ipaming malugod, kaniting sakramento tinggap niya ang katawan at daya ng Kristo, kami ng Santo Tomas, kikilalanan miyang ke kaming Ginoo at Diyos, apakit misana karing biyemi, ing tunay kasalpantayanan, itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Siklot tamo at kantatay ko salutaris. O saluta, Isos Dia, Vinceripa, Isos Dio, Enabemo, ut hostilia, darat per auxilio, Onitrino, Domino, si sempite la gloria, vivita si in eterno, nobis done in patria. Amen. Santo Mergo, Domergo sacramento benedictus et lui et un documentum noce dat triduit respectives supplementum sensum perpetui genitoque lauset jubilatio salus domitus quo Corporis ut Sanctoris Tuis Sacramis Venerari, ut redemption tuum, vivivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Huwag tapong mabibendisyon taki Santissimo, manalangin tamo, sana may kabaksin na laban kay coronavirus, na anuman ni sakit na panamdaman nyo katawan nyo, sabyan nyo kayo. Ang timurin din kamag-anak kakaluguran, may punta ni Kenny, pangaditala, banting upayang, Diyos. So panala naman, kalupananitang mismong centurion, niyang sinabi na king Ginoo, masakit siyang anak na, nanong sinabi na ni Ginoo, puntalan ke, aliyo po, mutos kayo mo, at tinganako kumahipyaw. Nya sana po, ipapangadita mo ken oras sa iti.
Palakad tapo, O Sacrament Most Holy. Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Heart of Jesus. Heart of Jesus, meek and mild, hear, O hear thy faithful child, when like tempest was severe. Heart of Jesus is, sweetly will rest on thy sacred heart, never from thee, oh let us part, hear thy lovely children's prayer. Heart of Jesus, heart of Jesus, sweetly will rest on thy sacred heart, never from thee, oh let us part, hear then thy lovely children's prayer. Heart of Jesus, heart of Jesus. Ing misa mayarine, umen ako king kapayapan. Salamat, King Diyos. Ilagyan din pampon ng anak, ampon ng banal na espiritu, Amen. maya payabak po kekongan. Maya payabak po. Umetana, umetana, umetana aking kapayapan, tinagsiking amanana, at tinagsiking kamangan iba't banwan. Umetana, umetana, makabsyan balang kapatan, ing pamaglakbek ing dalan, ing pamanuntun kabiyayan bakal tamo, tugot Diyos.